AGYA APPIAH our fidi ne to SOMPA FM and TV why Yasin SOMPA mani jeni AGYA APPIAH na unu wada SOMPA de asitne imunu AGYA APPIAH ye no mai mun san makudi mun san yina ne kasebo biji san mi jasu san yina SOMPA de ba man SOMPA FM AGYA APPIAH SOMPA TV MNG SOMPA TV MNG oh wisdom me BTS SOMPA FM No sia Ghana de share ya mamu nyina mu ache mama kwa ba SOMPA 106.5 FM Accra ene eye memene da sede chedi amponto trobunsu kwa me basayi adom no ahwe nso ami asori junkupa bi so no ebusia eya asedan ko a obene match bosome no ne da etoso aduonu ba kwa fimpino ene aduonu nsiemo ensem wa yensem twerefo eti won hugu mu a wo onyinansa ekan ya wasamufo pani ato ne bo asem ayi de editie ene asi adwa ye de ba besom na hya nenso sa ensemi efri SOMPA 106.5 atena ikesiemo ewo enkran Watermelon Street ewo domeso no ebriko ya etwagu live ewo SOMPA TV no eso afei SOMPA 93.1 Kumase Ayiko FM 100.9 wonu subutu Kumase Adanfopa Radio ebutu Paris France abochimemo ya wo mofa ensemi ebie upiemu takwa SOMPA 101.1 takwade ya SOMPA 103.3 tachimani ya SOMPA 106.1 shinyani ya SOMPA 98.9 enkranza ya SOMPA 90.7 anafi doma ya SOMPA 101.3 mankesim nene kwado ya Kingdom 106.1 afe yenuanu amubutu Kaneshi 8 yen ewo Kanesh Urban Radio doma 100.7 ebutu doma hinkura wo monso fansemi ebriko ya udikoda no wati enka wo so SOMPA Facebook no SOMPA 106.5 FM Accra Augustine page yen frifia ha abesintintan fidie no se yesro ni die mu adahye ho na like page ni share afoforo so enya bi nhye wadwenkyere bi no wo de ato ase de amayen briba mu ayebebo chiri e de asomo SOMPA FM live YouTube no anope ubehu yen ewo ehonom www.sompaonline.com your website yesemu for penini oru ataboate adama wakutire nsemu na anope ye de besomu nyina potokasem brofo afoforo bi ka ho a wode akogu anu abetumi akọ kinkan bi shanenso say nana kejesi no nsia bremu kasienti wono na de adansie ne ma so yasene upa adansie ne ma nchansen ne de keke ka ho ni nyina no a nana kejesi akache ana wase woko just what skenke 3 Ghana cedis per wa woton dokono mu amuye program bia mo penkra dokono no just what skenke ne ka for dia ma wo 2074 ebi mu twani tia fra ni 374 enka ne dido na no na ye no ene woni bre penifo aye na be for kwan so kodwa so aya na wapebi mi dima for herbal center Dr. Time da so brana ka che won fatamu ento yade ne so ema yade ne ndwane namro mu America Lester Company Limited wasi yes toothpaste and then a brush it would just so aya pebi na ma wo senso entumi enkasa ena no pen samwa ye didi wontu ano de obeti bi ene say National Tree for Life reforestation no wonoma pa hontoma e wo manyimu na empanifo abamane akire mu se Burkina Faso one directives ya wo mo ediba ye kire mu se Ghana for mo peno toto mpeno no a firi na ko mu obi enso meto tomatoes no mpanifo de kra tape month ne na eno na soafo abade akire a wo hwe akobade hu nsem so wono nso abi nsem bi so e de akire o man yi
DC yi upiemo a Western North from Potsdam Honomoa. DC bako ho wakasa chiremo se aban ni initiative anane policy a ye fra no kokon ketenkete no. Si agitum ni yesomu yi a ebebo aye. Odunje adwuma ko no mfimfiri mantamu. Wono ma ya nkyerɛkyerɛ adwuma de ama adwadifo sɛde ɛbɛya wɔn betumi aso egya no sɛ kɔba sɛ ebi boboba ana ɛhyɛ asɛ bɔ ne hwene a wɔn behunu aso ano ntem. Tamba Traditional Council wɔn de krata ba wɔn so wɔn aba ne bibi ɛwɔ aye yɔ ho. Afe yɛbɛkɔ amanane na UK ɛna afe Iran deɛ na asie yɛde ba no pɛyi. Abusuansɛm ne bi ɛka yenim ho ɛnɛnɛ anɔpɛyi yɛsi ne koso yɛbɔ ne bedam kufu besepa ne kɔna hahayi empanisi yɛtase ne banyansafo ne banimdifo empanisi akoko bi die wɔ hɔ ya no anim adekye na so brene bra no otie firi wonini ya no midin ABENA BADU ADEPA kofime ne mbra triple AGYA APPIAH APAM DADAA. Afe yanye brena ensem no ne nkyire mo yemfa mawo bra Facebook no so SOMPA 106.5 FM Accra oba no aba abeche na anu ebiso enya bi na watie na fe wahwe bi sɛde yewo o TV no so se flat screen etikopɔ no so ba bia yetua no na ɛno nso wafre no yaso metena sente kasebo papa vigorous de na kwadwoje sidi aso yasene wo mai na henkuro ne nkran na Sa tree for life reforestation. So the bena in Niano ebesan so ababio. Tito so the obo ade obo yentumu na emframa pen ya edemano. Yensabe tumi asa aka ne yakwaye ne besan ababio no. Eho edwumadie na wono pa hontema. Na maame Lenda obinewa akwele okulu. Wono ena ye enkramanta na so afo. Wokasai echire botaa wo mode we ne die ntia e wo se Ghana ni ba bia de ne ho hyem na nnua no mpo wo bo ho ban bie. To promote sustainable wood value chains, improving efficiency and creating decent jobs. To support non-timber forest products such as shea, honey, and medicinal plants, helping communities diversify incomes. We're helping advance forest and landscape restoration, including contributions to initiatives like Trees for Life. Strengthen climate resilience by integrating forests into national adaptation and mitigation strategies. Enhance data and monitoring systems to inform better policy and investment decisions. But to fully unlock the economic potential of forests, we must invest in sustainable production systems, in green jobs for youth, in inclusive value chains, and in strong governance and partnership. FAO reaffirms its commitment to working with the government of Ghana and all stakeholders to ensure that forests continue to drive economic growth while being conserved for future generations. Honorable Linda Obrewa akwele okulu wono ene kasa yi na ewie no anso Chief Executive Officer Edema Forestry Commission Dr. Hawk C.A. Brown wono nso kan bi. While 2.1 million seedlings were planted by farmers within their farming systems under the Trees on Farm initiative. In total, an estimated 30.8 million tree seedlings were planted last year by the Forestry Commission, private sector, and civil society organizations. To ensure that we address the challenges of deforestation and forest degradation, and in pursuit of our mission to protect, sustainably manage, and develop Ghana's forest and wildlife resources, the Forestry Commission has embarked on a number of interventions. And here I'll mention a few. The first is a legal and institutional review. We have commenced the review of the Forestry Commission Act with a view to transforming the Forestry Commission into a paramilitary institution, restructuring and repositioning it more effective in confronting current and future challenges while leveraging on growth opportunities. The second is we are actively exploring the implementation of a payment for ecosystem services scheme to generate revenue to support forest conservation and development. 3, we have embarked on an aggressive but targeted drive to attract strategic private investments. Eni awuti eni mfuni a na wohwe no Dr. Hawk C.A. Brown
one chief executive officer Edema Forestry Commission no na so for on the ensase oba de bobra wo de adom omai na egudi ewo mu elembele mra shebedwani honorable Emmanuel Makofi a wono so de ne de eto so twato okura bra na yense ntwerofo wono mugina ho. By restoring our degrading lands, we are creating a green asset base that can generate carbon credits, attract green investment, and create high-value jobs while cleaning our air and regulating our climate. The results of the 2025 Tree for Life initiatives, ladies and gentlemen, I'm proud to say, speaks volumes about our commitment as a country. Against a target of 30 million seedlings, we successfully distributed and planted over 30 million seedlings. More importantly, this was a people-powered achievement that created over 41,000 jobs, green jobs. We salute our 2,000 plus youth forest champions, over 20,000 farmers in the modified ginger system, and thousands more in nurseries in the private sector who made this happen. For 2026, we are setting our sights just as high with another target of 30 million seedlings. But we must do more than plant. We must nurture, because as we know, a seedling is a promise. So after one day, my quay a good audio womo was Hasina and Yamedia Maye, ne a ho any mano. Here, Emmanuel Makofi one a Kasai, a National Tree for Life Reforestation Initiative, no, as here a lunch. Krateye kutami efri asya wonom ana womo hye adwadie ene ho sensam so ewo maimu amame Elizabeth ofosu ajare echia wano womo abamani achemu se wonom ate womo ensa kadretisia eno no efri Burkina Faso ebe chiremu se ena no asem wesi yenti na enam so maga na de hye mabia wonom tuton tomatoes kopie mu honom a womo chiremu se etuo kasa bie emebiti na nanom se de no Ghana for said ye yeso asem no edo sa asem no yesi ne koso ebo bia mpesie ese wonom din nti wamo echiremu se tintontan wamo pene toton pene no a enti no se eye entiase a eda ye ntam ema Ghana yetimi ba ho befa tomatoes wamo so kura hia bia wamo so tim befa bie e wa bre omo de na to ape no Burkina fo se wamo hia Ghana fo wo hobiu wobia enini ya saponsam ewo ni kurum na ensemi eba ye asoye ya wamo no mo hwe adwadie ene ho ensam so wo mayimo e de krata ba wamo akire mu sei enura bra wamo hu oye krata na nase wamo nya nentiasa no sabio wamo hu dwiri wano pa esanse ebema Ghana ye dintozi kom ewo mayim enyasam ketwa yene ade kakra ankra na yedua ne enso yen se so yen a akoda bia ne wanu asabi ne maame be ya aduane no asa aduane no abusu ofie ha enso no no obekọ ahwa ewo bi fie nti no nka ejan kakra eyentiase na da ye ne omontam emfinhia pini enaja yedi sa adwa na ne nyina eboa yen yene eboa wonom no omoso aboa yen na de abayi de wanum so mu enye enti mpanimfo se womo guso ene Burkina adehye a womo eye mpanimfo a womo wo Ogadugu womo ni womo ehia na womo di nkomo se san hyehyɛ ya womo ede ba ye ni band ya womo band Ghana fo no womo nsanso emo kyire bio na womo nyina ntena se mpani se anobrebre ema abato na wonom entimi eni ho nkomo special expert authorities ASE wonom mpanimfo nyina ena eka bomu ni womo ka bi wom ene omanya so ya wonom ehwe trade and industry and agri business no so no womo nyina ena behia mpanimfo se enhyehyɛ ya womo di agua kwamu ni yenhye ese nyina ye betumi adi so na de womo di kan be kyire mu se entosi no sesesei na Burkina Faso mi yema ho biem no wo ye daya wo nka asem ni wie ya ho bakọ atwe enti ni yanyusu ni ye si yemisu yusu a yenyai na kakra nkra na yetumi ensa soso no yenhye ni ye kwan be fa so a ye betumi asto bie ni a preserve bie se wo di freezer ne de ekeka ho a watumi ahwe ni ye na ye ni ntosi kom e wo man kopem bra enkita hodie ene hyehyeye a wo mo ene panifo kwatena se wo Gadugu na wo mo de agua kwan mu no bibia betumi akoyi akrata yi efraso ya wonom ehwe adwadie ene hu firi nwuma ho nsam so ede aba yada ne akira no pei ede asomo no nsi abremu kase ebo na koyeje sidie no eno ena fofi mu ene memene da enya de aye memene da yade edi wontoa front and back east and west ewo babia wo bia utie na wo hwe yen se TV no so na radio no so na abusu ya yewram ewo ahyanka adwumanum
na nna soafo abadi akira wo hye transport so ma me do ka sa photography na enira obiebie nsam so pa emra so badwafie ho na na opon hyecheku no mo ekoye no ensam de ebi pie ni nyina ye nkomo bi a ekokoso ese buses bi ba eno no electric bus na chese ebe isu electricity nanu na donkuma na busa mu nsam a ya Ghana fo bi kura busa bie sa yenka ne kura dada no obese ye pa ye ho yimu yasenim ni yesa so akofa boso anaka ya eno nso ede kanea na bedi dwuma na ya yeden a charge ne eno ho nsam a na eno na ma me abeyi nsem bia no wo badwafie ho no wo chese adeche pre ya foso boso mi mokura no base se eba be so ha ne akire ya eno beboa ama amani a yehunu e wo kai furu mu no wo mai mu no eso betie kura na fe ye ho ahenha yen ne ye besa nso kura tue kuma bi na we no nso abada ya hodo a wo mai mu ne nyuma no wo mu de solar bi bebobo se de be ya ebeboa ma electric buses yenye ba bi a charge bra no na aduma boa ama akobadie atimi aya nika na asaso ayefo e de amatimamufo ewie na wo mo sa de beto se railway fo a na wo mo so e kasa se wo mo katua samone adwuma na agba ape no eno nso ma me e kasa fa ho e obadwafie ho a na oponchecheku ogina ho bi a wabo ye ho amane Ebusiana na KJC Company Limited akoba sempremo no bema wonsin so mansan waham wase adansie niama ne de papa no na kachi o na obenya atọ no nti afei na wo ba beto asase afei na pese wo dan no a udu lentil no woto aso na KJC na ye kafo ede amawo enti no mu a mato asase ni nyina adansie niama etese cement iron rod enchance ede bo dan so na doa no sate akwa ba ko ekosin sate akwa besa henum ni nyina na KJC o roofing sheet no chance no was mframaja mpentru di befa ensure no odene ebeto still strong nya fei na chance bi wo ho no wade bo dan so nsuo kakra bi to ya na mu atuatue ntokuru na akofa ofie chance nyina akosonsuo no na KJC chance dan eye papa o enti ya no akona kacha o free consultation wade ma de hye cement bi wo ho no mo a wudi kosi dan ana wudi kotwa foundation e wo asase bi so a waboka ekanka de odibesi abrosan waboka se tam enframa kakra bi fe ni we de nyi obi na bedwudagu wo ho ansa yiram cement ni wa nya papentia kona na KJC Company Limited enkropata dunsia ni nyina wo meyim no me pa cha ba bia se mantam dunsia ni wo ba bia na KJC say frempanifo was 0204 355 040 0204 355 040 na wonom enyo somfa dansie ni ma no papa ni bi emfa somo eye just what kinky just bread and pastries wo mo na diaba wo mo pan no ede eno pastries ni nyina no wo mo hwehwe mu se Ghana for ya chi wo mo atum enti waso wo mo de nkrado kono ebe kan ye ho ye de yellow corn na ayo eye just what kinky mu amoton nkrado kono nyina ya timo bra so se hu ha pacho mo fra ye nia fa dokono ni bre mo 3 cities na mo fa nye 7 cities ne 5 cities Ghana for ye beto dodo ede wudi a wunya ahodene wundi nya yade bi enfrechiri nkrado kono bi ho no mu a wubu a se gashe echenbo just what kinke dokono ye moton enkafo no mu nso emu ede eye na wo ye wo tu bedin ensori program samo ye item 13 meeting ase ni nyina no mo bedi dokono ye just what kinke enkana ha do me your commercial bank no echi Frey 0256 068 832 0256 068 832 na just nye osoi 2074 ebi mu twani tia frenity 74 kan edi do ane na nanom ye e me boost immune system no me pacho ene yadaji ni ho enti panifo akeka no hini nuta hamadia bom ne di esi asom obefo kwantempo so edro we de bia ba ke medi wadanse ama o sanse wo numa te se de onum nsuo enye nwono ye ne ayempa edro anwum no ye die nie anopa bubobi awia bubobi anwumre bubobi edro bia wo num bia doctor edro bia obetumi decide edro ya ka ho na ma ho atọ wo ntem se bia HIV
kura na agye wabɔ so a boost immune system no ama nkwamboa no wo mu nyina wu wo system nim eye 20 na 74 prostate mu sensem ohome yanka bi de akire afi oba bu nse maye diabetes ase yade pressure no ayamu no 20 na 74 ni bi na bebo adododo adrei food and drugs authority wo ma hwehwe mu ahu se ye ti agye atum oba wo ma akwada no for ba pen from pachonka ho akwada wo nya mfinhia no edumi no adrei wo num bi mo ma ka nyina yenti ngusu se ye enkra ha okeshi drug lane de akogo kumase Ashtown Kolena Keba ho eguo se chimchaw 0246 073 498 na 20 na 74 yanyo so kodwa so nso ababi aton adro over the counter ana pharmaceutical shop no wo se me to T74 adro ne bi midimafo Dr. Tamuda Sunioko was it and can I have pokwase mayra brother yadiano enyra yadiana ya chronic na chasa krankro ewe ni pediano so sisi yade die mu odene a face stroke ya nwadwe ya diabetes esichire yade mema prostate mu sensem wan pe ho asema nka ntam e be sho katita eye Dr. Tamuda so midimafo herbal center ene ye kan for the amawo infertility both men and women pa chomomra na kache na omo amamunya baby ngengen ni bi entomo nice so chronic na nkasa na yade na ya chronic ha Dr. Tamuda so pokwase mayra ewon kan ha kumasen so ebuakwa agogo wone agogo school na ewo hon government school na edition ni 0244 774282 0244 774282 ana 0500 727215 midima for herbal center emano no empenifo adaroma na ye bin semi de ama ye so nsam no eso I want some fufromo. Wo atoye etifindo emantamo meche Western North region no. Openikasi ya wono oye abanya na musini ewo seshibodi. Eyo no nyamfo 7 bedu. Wone na de hia kasa akire mu se aban no na nisu ade hunu no eson wai baitre. Wo hwemu anuti no de nkokwa nketenkete project no ebaye. San nkokwa nketenkete no se Ghana ade hye nyina yeso mutwia. Enka enra moziramifo wo no Ramadan ya wo mu eyeyei. Enkokwa kra nkom de be ya aduane kra no nkom ha wo nkoto bi mfiri ba bia. Sanse ya ni ankase ya nya de ye de bidi bronya ye chibi ye bobi ampesie ye sibi koso ni nyina ye ne ayedea ye beton bi enya sika e de agu ye botom onanya for Steven Bedu ninsam eni ase Ghana ye problem ba ko pa na ha ya adwene se obia person botai but ye tai ni nyina nso na obo sika nso wom akoko we a ye de abai se wohwe so yi a e bedu the next 3 years between sika bebre e wo mu a wo ba chen managing director said yes excellence John the mama e kan ye no yin de ya bia ye ni de achi se ye ni ni achi a anka ntimi hwe nkoko no 1 month ya hwe ne 1 month da be nkoko na nyini kakra fine na bebi a na e mu hu ye o se kwa fo no bu onu ma o de nkoko no be ma no onu hu ni se ye ordinary nkoko enti se the way treatment also de ma no on fa ma enti se yen ya ma ye ni akire dia akoko nyina be se kwa ti ye ne agrek for nyina kan bomu a day in day out bia ne be ko visit na ya hwe se instructions ana de church omo no omo e di so pepe se de be ya akoko ni betima gina na aye juma kase e de ma this is the first batch ye hwe ni ye hwe so yi a enche bia second batch nso be ba ye nim se nipa do e wo body particularly but ye nipa nya ne benya e 10,000 per na aba ye che 50-50 enti ye hwe so yi nso a abanya promise day in day out bia no bi be ba enti no memfa konya wo se wa wanya bibia ma ne ha na se de tie bia no second batch no so beba enti no second batch ne beba mo amanya bi ye first one ye second one mo benya bi eno achi no onanya for 7 Bedu ekire mo se upie mo ewo ne mpesu ana ne mesini no so a enwuma bi ho no mo de wo nsa akeka ye wose wo mo ewie ni nyina wone na assembly no eka wo mutamasi ani setwe yeah, but in terms of development there adwuma kase pa wo board visa abra na ndc wa kunwa so na ye wo many developmental projects ana koso but unfortunately ani lusu ye no the next government dey take over and ntimi anto aso yan ye ba ye toto aso ye nyini common funds dey sia chiche mu afa e obi ane ne dey a ye mfanye na ye legacy project e jan ho nyina no ye makomako 6 so far no ya fa makomako 5 a enu be ye May no na ye kwa commission ebi wo bedroom no na one ma commission ni nyina opani okasa ye DC ya wono wo seshibodi e wato ye tifido e matamo ononyafo Steven Bedu nensam eni ensem yensem training osomafo kwame owusu ene to som yen ene kana so atubi pa de afiri mantemu odunja adwuma ku e wo ho no wo mo ne adwadifo akodi kasasie ade nkyerɛkyerɛ bi ama won kwa on befa so ase gya bobɔ bakora won behuru ne ntem ama mpanimfo aso ano ene ehwade na no ana pani a otua wo ma no ACF1 Miranda Mary Ategamensa wone wo mo kasa no wo boss so kyerɛ ye pese ye sensitize market women
though we've been doing it by way the person yen famra almost doorstep yen chere omo sa eja ba obetimi adu distinguishes any yen chere omo niama say wo dwuma en say wo nye it say eja ba ABENA ye ni ho but first aid appliance with distinguishes obetimi use so answer because Ewie na Cape Coast Mayor Area Justice Asa wono nso ne dia wonim afa ho no wo bobo so sei e de kire Eric anan e kire sede woja esi eboa ne nso etimi sade na afi de wo se timamufu wo Honorable Justice Asa wotimi e kire vocation bia ne de wo ho recent happening respective the various markets across the country. On here at the Papa, on the crash abandoned there. In the market now open beyond 6 o'clock no. One shana 1.6 per all because of wire ija. In total, ana ija shoya. That's a recent happening. Over church goes the phone. Ma wonyina wetum what won hoto na ekwana wo ba fada wan kam obesi kra sana wa kada wo fire service fo the one bra na wo bodu mi ja no nti amezi ende jiweza wozi oya madapa oya kotokra ba bidin wenu wo mu wie kra ma mu ya quiz nti kasura market kotokra ba market ene mankasi market nyina wo motena ase na abna araba wonna Cape Kotokoro ba market no wo ye wo mo ba hema ne die ni nso sababu ya no sande ye hwe ijapa o ma ye na egwefefo yina wo sam wo bafom wona sika sam ye basa ibi mfoto mo hwe no nkwa ibi na edwuma finansa ye nyim dadam aza waza bebazo igwe ni obama Kenya, Obama Yarishon, Koye, Nawama, Yama, Ozija, so Pinjanaman, yes, no one issue, I say, we are Ijapitosi. And Nanama, you will shed the Yabajina Nado. Now, 5 service of 1 game being in our boyan. Now, you're the enemy from that Ibialun to Monsaja will be. Yen was it, the Ijabia, young Quaja will be, and there is a ban for Abaye, what an is a ban, but Aya will fear. As a begum na abotan ya mapan mebia use ja obemu Eric anan ensa so na ensemi na mo afimfimfini mantemo e bai Krata yi every time traditional council one of the abampenin for so matna same ahwehwem ahu se eyeyyo bi wo hono mo a ya na ekoso wo mpota mo atebo wo hwese de ya hyehye ye no doso na ye no a ekanko ase twom wo mo wie na jamfo ya wo be jam wo mo no entimi ambon san no yi a na edeka abeja adehye bio obi ho no oto ni bedin obekukuru ni se chinchiren eno so be wiase na ada na ekako ase twom ena fa dwumadie bia wanum susu se ebo adehye ka ewotamane ne mpotamo wanum kirem se ya de so na to so wo dehye eto ase a eyayie no kakra bi san se yesi enka bia bi obi awuo kura no enka yenhya da nkuagya no wohwemu amambre ne sa na netie enso na enai aya fashion obi a yebi entini ya de sonato so ni ama sumpuno ya woto sumienu one sompa kase echeche nsemu sei. We have observed that we lay more emphasis financially on funerals at the expense of our children's education. We have observed also that we have a lot of brilliant but needy children. I say so because this place is always inundated with application for financial assistance to further our people's education. And every year it has been a routine that we have to spend a lot of money to see our children go through or to be able to expose their potential to the fullest limit. What we are saying is that we should eschew all these forms of expensive funeral and rather rechannel our resources towards the development of our people, that is human resource development. So the import of our message is very simple, just to create awareness that we are abound with very talented children, but because of financial constraints, their full potentials are not being able to exploit.
enti no said yes sikasam ho kwache ye niam bia wo mpese wo yom ntumi yenti ene ye kate sa niam ni nyina down ya wo de so no e de atoso no enti no ni ama sumpunu ya wotoso mienu wo no ene kyerɛkyerɛ e de matema traditional council no wanu chem so wasan so ye shipi ene wa cheche nsemo enra e wa bra wo mu ni nsɛmkyerɛfo edi ahia na ɔde sansɛm nyina etudwa abusua ye gina yeso ni ada ye ho tew yesro twɛn yɛn ye ba sisia TV Emma Aketiapa. UK for woman a colonize ye. A ho and ye query Cassiano. Say ntokwa no a asore wo Israel Iran na America ntemwa. Wo moto bomb wo kobeno. Na no mampene Donald Trump o frefra amabi se wo mo nso nkeka ho se de be na Strait of Hormuz ho no. Wo mo a wo mo nema nam ho wo mbetumi akwa de abante saa petrol ye ntime nto. Say UK for anya atiase. Say America for megina wo masase ne so ba bia wo mugina na wo motine woni ntentenso a bombo no betumi akwa Strait of Hormuz ho na sade Iran for asi pempim no abubu ni nyina na makwan atom ama amaya hodo akofa ne madefa ho etimi afamu aba eno ene se etwetwe aso se ne UK nso be kan tokwa no ho ebewie Iran for edwani brebekwa kogu wo mo so ene ba bia wo magyapade wo enti eba ne sa na ebi wo mpotemu a na won so wa hwe ho yi eno so ne yegina ne yedikase yi asie anopai ensam no yana wote yenka triple mai AGYA APPIAH APAM DADAA de na kojoje si company limited wodom so asene na Josh Hotkinki wasama ye dokno se yenni emfanka ho brekwa yesene nso yetwi ni fita ya street pista Lester Fwaye NFM midimafo aba center wodi time to yenso ntentem se abiasa na yensore na mo yensore no 2074 ene dudu no waka yen ho affiliate no SOMPA TV NFM SOMPA FM ni nyina efa ya mankasim Kingdom 106.1 wofa bi madoma 100.7 so wofa bi ewodoma henkro Abusua medin ABENA BADU ADEPA Kofi mene triple way mai AGYA APPIAH APAM DADAA no a